Alafu ona sifo oyo ni murenge na ndari ona nyumba nemo yake to guku ndirakira ndireuria te ikaigatho ni waritire urengagwo pesa na iraka kunge na kwanyu gutire riu ndoiga atiriri okorwo nyumba icio ti njega ri reke twambe twakirwo tugacoka kuga ti njega twi nacio ni njuhigite thie na mbere ni mwahe rutha bas riu kuma ira contractor haria marige ni ajirie gwaka 590 student hostels ambazo vijana wengi watapata kazi pale na nyumba icio ciareka ndaiga itirendio ni utonga wa githunguri huria karohio ko ni njikite wega todo ni ndakararirie William Ruto 2023 ngimukararia 2024 ndakarenga igoti oigite guku gutigakwo nyumba todo ni ndakararirie riu ndirathire ndirehendithiriria ndiraruta magego mothe nja ndasimairaga uguo we ungikate ungimuona ithe twagucimaira ndasimaira uguo ngithi ngimugeithia uguo njikirite mayelo ati mahot tara cionke eno ni mwaki oyo ni mwaki DJ unanikaza na sauti tafadhali ndekeria mayelo kuma guku guothe ni murake imagine ngethie ngimugeithia uguo ngimwira munene tondu mbeca citu cia 2023 winacio 2024 winacio 2025 winacio ithe kia no arengaga igoti ona ndarega finance bill no arengira igoti ndiramwira njokerie mbia ciakwa nengerake ithe mutiere baro ndiramwira mbeca ciakwa iria ciothe utanengerie ni warengira igoti ria andu a githunguri andu airia no uramarenga andu akahwa no uramarenga mimi nataka pesa yangu irudishwe githunguri niko sawa siko sawa munataka pesa irudishwe hapa ndiramwira nyumba iria ndoigire itigwakwo ni undu wa mugunda wa mau kuria githunguri ndirenda witikire tucemanie gatagati mugunda utwikaga ni wa andu a mau nuthu na ni wa DV nuthu mugunda ucio wa mau ndirenda wambe uke utwakire museum ya maundu ma mau utwikire community hall ya andu a mau ututhondekere park njega haria he miti iria yahanditwo ni ya Kenyatta na Bio wa Koinange miti iyo ndikarengwo yakwo park ikirwo tuti tuthiage kuria chips hau ni hega warikia gwaka museum na community hall na gwaka park ucoke utwakire a fresh new school haria githunguri utwakire thukuru mweru tondu nyumba iria urenda gwaka kou population iria ikuingira githunguri matingeiganira thukuru iria cia hau ya Cieko na thukuru ya township kwa hivyo tujenge a brand new school arajuria ni hiyo tu fujo ni ya nini ndiramwira yo ngimwira atia arajira kama ni hiyo enda ukubaliane na hao wazee wa mau ufanye MOU na wao wakubali mimi niwajengee museum mimi niwajengee community hall ni reserve hiyo miti yao yote na nitengeneze park hiyo side nyingine ya DC akubali hizo ofisi mzee ziko huko kwa DC zibomolewe wajengewe maofisi ya gorofa kubwa hiyo shamba ingine itabakia tujengewe nyumba 2190 affordable housing nyumba 2,100 ria 80 mami ne broko egenege broko kenda 9 blocks ya gorofa ici ni amare sinagira dirisa tabaike mathabu nyumba ĩmwe ya 2 bedroom dirisa 5 hora maita dirisa 5 na nyumba 2,100 ria 80 ikai mathabu mojire ne dirisa cigana cigwakirwo githunguri leo ndiratangatha haha kama uko na mtoto amefanya welding na ako na certificate ya welding tarehe 2 akuje pale Githunguri ofisi za CDF kama uko na mtoto amefanya plumbing wera wa mifaifo wa mai mwana wekete electricity modo uriteta wera wa thitima nena certificate no koneria ya grade 1 kana grade 2 the momere magoka Githunguri mweri 2
nigetha tumabanga ikundi mathondeke CBO ciao na self help group mekire tenda maheo wira ucio ukwanjiriria kuria Githunguri. Ndi sawa kana ndi sawa? Niendelee nisiendelee? Naigana megukinya message iyo kuri andu aria mendete. On one condition. Na ningũcokera. We mami ndũngĩrumaga mũthuri guo rũcinĩ ndũrĩ hakiri we. Ona ndiũĩ wanyumire nakũ. Ona ndwĩthambaga. Nĩtũngĩtwĩraga thuri. Nĩwererekaga. Na hwaini ukara guoko atia kunengere magana mere ni gukuhe reke twaranirie ndungiruma muthuri guo rucine na hwaini mwirehe magana mere ona ithuĩ arĩa tũkũhe wĩra ndũngĩtuĩka ũraruma thirikari o rucine na hwaini ũraroka wĩra wa thirikari. Haiwezekani. Ona sifa ũyũ ndangĩruma thirikari acoke rũciũ akorwo na mũcara. Haiwezekani. Kwa hivyo twenyihiei tunengerwo kĩrĩa tũranenge. Nimwajigua nimukwenda mweri igĩrĩ ngaruta wĩra ũcio na mũndũ agoka na kĩbande gĩa kuonania nĩ wa Githunguri. Kama wewe ni wa constituency ingine uende kwenyu utafute pesa huko kwenyu. Kazi ambayo itatangazwa Githunguri ya affordable housing kule Githunguri town, na hii inajengwa hapa Marige kwa Michael. Ile kazi itafanywa na vijana na wasichana wa Githunguri constituency. Nipigie makofi nikifunga hiyo maneno. Oye, tusonge nyuma, tufungue.
Mama mahali anakutana serikali, hiyo mtu ajue anaongea nini. Oi, tutoke mbele. Twende. Kimbia. Haki mfuko yangu imeingia. Noma si noma, fire si fire. Fire si fire, na William Ruto. Noma si noma, na Kithure Kindiki. Fire si fire, na William Ruto. Noma si noma, na Kithure Kindiki. Tutam na William Ruto. Tutam na Kithure Kindiki. Tutam na William Ruto. Tutam na Kithure Kindiki. Kenya yetu ya amani, hatupendi ukabila, kelele na vurugu tumekataa. Hapa kazi tu na William Ruto, hapa kazi tu na Kithure Kindiki. Ni tutam na William Ruto, tunasema tutam na Kithure Kindiki. Fire si fire, na William Ruto. Noma si noma, na Kithure Kindiki. Fire si fire, na William Ruto. Noma si noma, na Kithure Kindiki. Tutam na William Ruto. Tutam na Kithure Kindiki. Tutam na William Ruto. Tutam na Kithure Kindiki. Tunasema Ruto tena na Kithure Kindiki. Kazi Kenya mmefanya inaonekana. Elele tumekataa ukabila, tumekataa. Hapa kazi tu na William Ruto, hapa kazi tu na Kithure Kindiki. Ni tutam na William Ruto, tunasema
na Kithure Kindiki. Fire si fire, fire. Na William Ruto, no mercy no ma, no ma. Na Kithure Kindiki. Fire si fire, fire. Na William Ruto, no mercy no ma, no ma. Na Kithure Kindiki. Hapa kazi tu, no mercy no ma. Fire si fire. Hapa kazi tu, hapa kazi tu. No mercy no ma. Fire si fire. Fire si fire, fire. Na William Ruto, no mercy no ma, no ma. Na Kithure Kindiki. Fire si fire, fire. Na William Ruto, no mercy no ma, no ma. Na Kithure Kindiki. Tutam na William Ruto, tutam na Kithure Kindiki. Tutam na William Ruto, tutam na Kithure Kindiki. Kenya yetu ya amani, hatupendi ukabila, kelele na vurugu tumekataa. Hapa kazi tu na William Ruto, hapa kazi tu na Kithure Kindiki. Ni tutam na William Ruto, tunasema tutam na Kithure Kindiki. Fire si fire, fire. Na William Ruto, no mercy no ma, no ma. Na Kithure Kindiki. Fire si fire, fire. Na William Ruto, no mercy no. Hapa kazi tu, fire si fire, fire. Na William Ruto, no mercy no ma, no ma. 67. Petroli inashuka kila mwezi shilingi 1, shilingi 5, shilingi 3. Imetoka 280. It has gradually decreased every month. Inateremka shilingi 3, shilingi 5, shilingi 7. Last week imeteremka na shilingi 4. Na itaendelea kuteremka vile tunasonga, kwa sababu wale watu wa uchumi hata katika dunia wamesema mahali tunaendelea uchumi wetu wa Kenya unaanza ukipata nguvu, ukiimarika step by step. And now that we have stabilized the economy, sasa tumetafuta pesa ya kurejesha ile miradi ilikuwa imekwama. Miradi ya barabara, miradi ya stima, miradi ya maji, miradi ya maendeleo. Sasa kwa sababu matatizo ya uchumi sio, hata kama hajajaisha kabisa, imepungua kiasi. Our shilling is stable. Inflation is under control. Alafu ona sifo yone murenge na ndari ona nyumba nemo yake to guku ndirakira ndireuria te ikaigathoni waritire urengagwo mbeca na iraka kongena kwa nyugotire riu ndoiga atiriri okorwo nyumba icio ti njega ri reke twambe twakirwo tugacoka kuga ti njega twi nacio ni njuhigite thie na mbere ni mwahe rutha bas riu kuma ira contractor haria marige ni ajirie gwaka 590 student hostels ambazo vijana wengi watapata kazi pale, na nyumba icio ciarika ndaiga itirendio ni utonga wa githunguri huria karohio ko ni njikite wega tondu ni ndakararirie William Ruto 2023 ngimukararia 2024 ndakarenga igoti oigite guku gutigakwo nyumba tondu ni ndakararirie ndirathire ndirendithiriria ndiraruta magego mothe nja ndasimairaga uguo wewe ungikate ungimuona ithe twagusimaira ndasimaira uguo ngithi ngimugaithia uguo njikirite ma yellow ati ma what tara cionke eno ni mwaki eno ni mwaki DJ unanikaza na sauti tafadhali
Ndekeria mayelo kuma guko guothe. Ni murake imagine. Gethie ngemugaithia guo. Ngimwira munene tondu mbeca citu cia 2023 wina cio. 2024 wina cio. 2025 wina cio. Ithe kiamura no arengaga igoti. Ona ndarega finance bill no arengira igoti. Ndiramwira njokerie mbia ciakwa. Nengerake. Ithe mutiero baro. Ndiramwira mbeca ciakwa iria ciothe utanengerio ni warengira igoti ria andu agithunguri. Andu airia na uramarenga, andu akahwa na uramarenga. Mimi nataka pesa yangu irudishwe Githunguri. Niko sawa siko sawa? Munataka pesa irudishwe hapa? Ndiramwira nyumba iria andu airia itigwakwo ni undu wa mugunda wa mau kuria Githunguri. Ndirenda wetekera tucemanie gatagati. Mugunda utwekaga ni wa andu a mau nuthu na ni wa DV nuthu. Mugunda ucio wa mau ndirenda wambe uke utwakire museum ya maundu ma mau. Utwikire community hall ya andu a mau. Ututhondekere park njega haria he miti ria yahanditwo ni ya Kenyatta na Bio wa Koinange. Miti yo ndikarengwo yakwo park ikirwo tuti tuthiage kuria chips hau ni hega. Warikia gwaka museum na community hall na gwaka park ucoke utwakire a fresh new school haria Githunguri. Utwakire thukuru mweru tondu nyumba iria urenda gwaka kou population iria ikuingira Githunguri matingeiganira thukuru iria cia hau ya Cieko na thukuru ya township. Kwa hivyo tujenge a brand new school. Arajoria niyo tu fujo ni ya nini? Ndiramwira yoge murata arajira kama ni hiyo, enda ukubaliane na hao wazee wa mau ufanye MOU na wao wakubali mimi niwajengee museum, mimi niwajengee community hall, ni reserve hiyo miti yao yote na nitengeneze park. Hiyo side nyingine ya DC akubali hizo ofisi mzee ziko huko kwa DC zibomolewe, wajengewe maofisi ya gorofa kubwa. Hiyo shamba ingine itabakia, tujengewe nyumba 2190 affordable housing. Nyumba 2,180 mami ne broko egenege broko keda 9 blocks ya gorofa ici ni amare sinagira dirisa tabaike mathabu. Nyumba ĩmwe ya 2 bedroom dirisa 5 hora maita dirisa 5 na nyumba 2,180 ikai mathabu. Mojire ne dirisa cigana cigwakirwo Githunguri. Leo ndiratangatha haha, kama uko na mtoto amefanya welding na ako na certificate ya welding, tarehe 2 akuje pale Githunguri ofisi za CDF. Kama uko na mtoto amefanya plumbing, wera wa mefaifo wa mai, mwana wekete electricity, modo uriteta wera wa thitima, nena certificate yo noko area ya grade 1 kana grade 2. Othe mumere magoka Githunguri mweri 2. Nigetha tumabanga ikundi mathondeke CBO cia na self help group, mekire tenda maheo wira ucio ukwanjiriria kuria Githunguri. Ndi sawa kandi sawa? Niendelee nisiendelee? Naigana megukinya message iyo kuri andu aria mendete. On one condition. Na ningũcokera. We mami ndũngĩrumaga mũthuri guo rũcinĩ ndũrĩ hakiri we. Ona ndiũĩ wanyumire nakũ. Ona ndwĩthambaga. Nĩtũngĩtwĩraga thuri. Nĩwererekaga. Na hwaini ukara guoko atia kunengere magana mere nĩegũkũhe. Reke twaranĩrie. Ndũngĩruma mũthuri guo rũcinĩ na hwaini umwirehe magana mere. Ona ithuĩ na tũkũhe wĩra ndũngĩtuĩka ũraruma thirikari o rũcinĩ na hwaini ũraroka wĩra wa thirikari. Haiwezekani. Ona sifu huyo ndangĩruma thirikari acoke rũciũ akorwo na mũcara. Haiwezekani. Kwa hivyo twenyihiei tunengerwo kĩrĩa tũranenge. Nimwajigua. Nimũkwenda mweri 2 ngaruta wĩra ũcio. Na mũndũ agoka na kĩbande gĩa kuonania nĩ wa Githunguri. Kama wewe ni wa constituency ingine uende kwenyu utafute pesa huko kwenyu.
kazi ambayo itatangazwa Githunguri ya affordable housing kule Githunguri town, na hii inajengwa hapa Marige kwa Michael. Ile kazi itafanywa na vijana na wasichana wa Githunguri constituency. Nipigie makofi nikifunga hiyo maneno.